leli thuba sizolinika uJamangweni ukuba afakaze ngomkhulu wami ilanga lamalanga. Kuzokuba umkhokheli kube abangavuthiwe ivesi elilodwa lanele. Inkosi babusisi. Ngiyengeza inkosi yasePhakameni. Kwaba nginejubane ngeketheme ngekelise inkosi yasePhakameni. Anaziletha mahle. Ngiyacela uNkulunkulu yasePhakameni ngayona le ndawo. Ngoba engiphambi kwakhe angimtshelanga umuntu. Ngimbonile ukuthi ungakanani. Nokuthi uphethene ngesandla sakhe. Uphethe into emhlungu ongathi nawe uma kungeyakho uyayisaba wena uqobo. Manje angifuni ukuthi lento mhlambi ingabheka ngami masengonile eManazaretha amahle. Nami ngisuma nokuzibongela eManazaretha amahle. Ngizibongela nje ukudonswa uShembe. Sengathi uShembe bengangipha amazwi lawa ashilo wathi amabili. Ngoba njengoba silapha eManazaretha amahle akekho odonswe umuntu. Sonke sizobabaza ngoba sesibonele. Ngoba uma bungazibonela ukuthi lo umuntu uzolahleka umuntu phambi kwakho usuyabhayisa. Manje ke eManazaretha amahle kathi besingababaza nami ngibabaza umkhulu njengoba kuthiwa umkhulu namhlanje. eManazaretha amahle insizwa sezulwini engiyibonile impela kahle ngoba bengiyibona sengibhekile nemisebenzi yayo nginayo. eManazaretha amahle noma ngingeke ngiyiqede kodwa nje ngizobabaza ukuthi ngiyambabaza uNkulunkulu wasePhakameni uma kuze kufike lesi sikhathi asitshena ngaso emzini waseMkhayidini. Wathi uyasiphakela namhlanje, wathi usiphakela uShembe weqiniso. Wathi uma ngese kwenzeke kuzisikhathi lapho kuyovela uShembe abaningi. Kodwa namhlanje wathi kodwa uma uShembe wathi mdlenini wathi nimgcobo othanda ukumgcoba wathi amenze yonke into othanda ukumenza wathi kodwa uyinkinga uma usumdlile usuwona sazi ukuthi uyomgeza ngaphi. Uvalo lulapho ke kumina ngoba ngiyambona esangihola namhlanje ngisendleleni yakhe. eManazaretha amahle ngingakaze ngiphambuke kwathi noma kwenzeka okwenzeka ngangakazi ngenzeka kodwa wangidonsa wazongibeka phezulu kwentaba wathi uyangibona lapha sengikhona ngagcwala eManazaretha amahle.
angiswanga umuntu entabeni ngayiswa ilanga lamalanga manje ngizombabaza ngithi ngeqale ngambabaza ngoba ngeke ngimbataze lo muntu ukungithanda ngoba ngaleso sikhathi angazanga mina noma ngizokwenza indloku akusho wathi Shemba simudle wathi kothi mase velo Shemba abaningi wathi kuyoqhamuka inkawe ithi nguShemba kuqhamuke ifeni ithi nguShemba ithi kodwa lo bengaphakathi yokutshela uShemba Zaletha amahle engisuthi eziqini lezi engihamba nazo uShembe ngimbonile enyangeni yezulu mina ngathi ngithi ngiyobona inyanga yezulu ngafika amakhamnandi angena ke ngaphakathi kwaphela usisi kwakhulunywa ngokuthi wena unkosazane eManazaretha amahle namhlanje na ngithe ngiphakathi komzi waseManazaretha amahle ngididekile nawe udidekile kodwa yathi mayisingena lento yasezulwini ngayibona ngamehlo eManazaretha amahle lapha umdlela usuma iphambi komnyango zame zanda lezo zaziye kwaphela isilile egcekeni eManazaretha amahle ngathi na hawu kaziliphethe kanjani ke ihawu namhlanje na ngabona izandla zingaphambi kwehawu ngase ngiyagcwala eManazaretha amahle akukho nje engisaba ngakho enkosini yasekuphameni ngomsebenzi wayo mina uqobo akukho nje engisaba ngawo nje obephakathi kwethu nje eManazaretha amahle angisabi lutho ngiyazi ukuthi ngisendleleni eyayihanjwa obabamkhulu wami ngoba umshembe wakhe obabamkhulu manje ke eManazaretha ngithi ke angibabaze ngiyayibona imisebenzi yakhe eminingi ngoba mina ngumsebenzi wakhe noma ngabe kunezingane nje ngazipho yena uShembe noma sesithele wabuya wezenyangeni ezulu wathi nikeza ujabulile izingane ezinjena wanginikeza izingane nginazi insizwe ezintathu engihleli nazo kanti nese zonke ngayinikezwe yena ngoba kwethu ukuthoba kwakuvalwe ngehlahla ngangithi mangithi ngiyaphuma ke emzini wasekuphameni mina ngiyintombazane athi baba hlala lapha ngibathe ngithi ngekhaya athi hlala lapha kanti ungifihlele elikhulu ngasemva emzini wakwethu emzini wakwethu kwakubhukwa nje kugawa imbokodo kuphela ngathi mina uNkulunkulu wasephambili wangiphumelelisa namhlanje nginabantwana ngibakhile umuzi ngalo Shembe ilanga lamalanga ngiphakamisa lokho esihlweni sobukhosi ukuthi nami ngizobabaza ngiyafisa ukudedza indaba abafowethu bababaze ngoba ngathi singababaza sonke eManazaretha amahle kukho konke nokusehlelayo ngiyabonga inkosi yasekuphameni okuthe mhla ka5 ngayibona wona lenkosi ephambi kwethu ngayibona ishintsha isonga uqobo lwayo ngeke ngutshene ngobilithena mina ngase ngimbona umkhulu wayinyanga ezulu wama etafeni ekheni wathi wesifanibani ungazi kahle mina wathi tata kuTelemba ushayele lokhulu umthengisi ngizomenze njani usifanibani wathi wesifanibani wazwa sokathi esendodeni ethi ibe umngani yona yothi ngolinguzazane iyazi zonke into yathi awungazi kahle Manazaretha amahle ngapho makayithempele mhla 7 ngahlala ngoba inkosi yasekuphameni yayingitshengisa ukuthi inkulu kangayi inkosi usenizwile
Ngiyayithetha inkosi yasePhakameni. Lo khuluma uMampanza. Ithempeli lakhe uthembelisayo. Bantu abahle basePhakameni nami ngiyazibongela ngendlela engihambe ngayo ngingathi ngihambe kanjani kodwa ngoba benginothando. Bantu abahle njengoba ngihlabele isihlabelelo sokuthi babazani we madoda babazani sisonke ngibabaza kwamthetho kade kwenzekile. Awu bantu sisababaza namanje kusagcola inhliziyo usathi uma ubuka lapha namadokodo ehlezi sengathi kuzoqhamuka unyazi lwesulu. Awu mbonikhulu uNkulunkulu kwamthethwa ubenda ngentaba ubembethiswe kasathi singambonga ngani. Bantu abahle basezulwini sisesikhumbuzweni senkosi ilanga njengoba nami ngiguqe phakathi kwale ndawo nje ngimncane kodwa ngoba ngiguqe ngoba imisebenzi yelanga imkhulu eyenze kwamthethwa. Ingenzele nami bantu basePhakameni ngoba abantwana ngangenabo kodwa yafika lenkosi yamakhosi ilanga yabuza kimi yathi intombazana kwaMpanza yathi yini ukuthi amantwana ungabi nawo ngokunabo. Ngathi baba kangasi wanyamakala kwathi sikhashana wabuya wazothi hawu yini ngabakunika ngani uswazi lwakho msukwane usegcawini na uzilanga kimi ngilele. Ngangalwazi usazi ukuthi yini wathi ngisho isigodo sakho uthi inkomo kayimenyezwa ngani ngathi mina baba yamenyezwa pho yashona ngathi kangasi. Bantu basezulwini sibabaza kukhulu kukaShembe likuthiwa masibabaze ngelanga siselangeni namhlanje. Yahamba isikhashana abantu basePhakameni yethe umanga olunosuku sengithi ngiyalengilele ebuthukuni ngase ngizibona ngise eThembalimbe. Ngathi uma ngiqhamuka ngithi ngiyoyibona inkosi uGido eThembalimbe ngayibona isuke ehlalweni ngathi hawu Shembe ngaze nganeshwa wasuka ubaba kanti ubaba usake ngathi ngimbona wayesephambi kwami wathi namanje abantwana kwabathuli ngathi baba kangabathuli wathi xosha lapha phansi. Ngaxosha phansi ngindingaze ngesandla ngingathi ukuthi ngizothathana uyizwi lakhe laba linye lathi ngeke ngisuke lapho ungaxoshanga lapha phansi. Bantu basePhakameni ngathi manje ngiyaxosha ngesokusinda isandla kanti sengithola umntwana umfana. Uthasi baba zethu kanjani kanje ngoba sibabaza ukukhulu kukaShembe sibabaza into owayenze enkosini yakwamthethwa engikhuluma ingaka nje iziyangaka nje izibenjena nje yilanga. Uthi kumthathwa ngombhekela mthetho kushilanga ubhekana inkosi yakwamthethwa uma ngabe uhamba uyibheke uthi waphendula umthetho wethu mambheke wathi hawu baba ngeke ngimbheke ngoba bazothi abakwamthethwa ubulewe yini. Wathi wemthetho emmemeza ngegama wathi lo akasoze abulawa umuntu koze kufike mina ngimlande emhlabeni kushilanga. Bantu basezulwini pho sokhuluma thini ngoba sibabazi ukukhulu kwelanga elikwenzile khela kwenze inkosini yakwamthethwa njengoba injena ngizibengaka ekuguleni konke ulanga yaqoqa yakufaka emgodini ngonamkhawuko yaphila inkosi kuze kube manje. Bantu basezulwini asathi singababaza sithini ngoba njengoba kukhulunywa kanjena nje zonke lezi zinto ezikhulunywakho sayisikhona singamantombazana ikhuluma inkosi ilanga phuma sikode ithi bantu basePhakameni ithi umphuzeni uShembe ithi ningamgcobi yathi kusisikhathi awusiboni wena yathi kusisikhathi kushilanga singazi thina ukuthi isikhathi sini yathi kusisikhathi lapho izinto zokwehlukana khona wathi kodwa womphuza uShembe ungamgcobi ngoba zothi uma ifika lezi zezikhathi wena umgcobile uShembe uyophephuka kushilanga. Yathi uyophephuka wathi bazonikhipha ePhakameni wathi anibovumani uma benikhipha singofakaza ikhona inkosi ikhuluma yathi banovuka ngoba ukhona umusi olenga ngamakatango wawukhona ngathi ngawongekho inkosi ikhuluma yathi uyalenga lo musi yathi kodwa uma benikhipha phakathi kwalo musi wasePhakameni wathi kodwa anibovuma ningabalwisi anibohamba. Bantu sizokhuluma sithi
uyagcoka thina ushembe ithe inkosi ilanga lisemakhazeni ihlobo zami lafika emsini wakwangonya lifuna inkosi yakwamthethwa alele umfowethu elele ebuthongweni wayibona le moto iqhamuka wathi uphi usibani bani wabetha ubika ingane wathi cha wathi uphi usibani bani ufuna usibani bani ngoba ngisise nathi inyanga ayisulu wathi konke abekubika kimi wathi sekubika enyangeni yesulu wathi noma bebika ikhaya wathi ngishiza indaba zeswe wathi abebika kimi usoyibika kulo samphuza selokhu samphuza nenkosi yakwamthethwa selokhu yamphuza ushembe kuze kume manje siphuza ushembe asindawo bantu basesilwini nami ngiyacaphuna angifuni ukubambezela abantu ngibabaza ushembe ngibabaza ukukhulu ithi inkosi ilanga lapha ephakameni asikabi nayo imali yathi nizobona amaNazaretha yathi msukwane kwafika imali kwaphela uthando kwabaningi ushila awuboni ukuthi uluphelile ngemali yathi kwaphela uthando kwabaningi wathi lobe ningasekho uthando wathi lapha ephakameni kuzokhulunywa ngempopho wathi kuzokhulunywa ngengcingo wathi kuzokhala ingcingo ephakameni wathi asikabi nazo wathi kodwa umbhobho bawubanga esontweni nekwani wathi buyisela pha ngikulume kushilanga siyawubona namanje bawubaba bantu basesilwini sikhuluma indaba zelanga ezayikhuluma ukuthi sisekulo sizolikhulisa sizoliphakamisa sizodumisa bantu basesilwini nami ngimfishane ngithulekela ulwelo lude onyazini lwesulu ukuthi inkosi likhule luze lusikhumbule ethembelisa ngoba lasinikisa ethembiso lathi sinyoni khumbula ngoba ngihamba kanjena nje ngoba bengakafuni abantu basesilwini nami ngimfishane sengiyancipha ngibonga lawo mazwi esengiwakhulumela inkosi ngibusiseni ngizweni ya memezange ezekhulu Senkulu yasePhakameni lokho okhuluma mamkhwela zogane kwangema ethembelini ethandanana endala kamaphumulo bantwana bahle basePhakameni ngiyabonga njobe ngithi sekuthethiwe ngicala ngithi yamemeza ngezwe elikhulu ngizoqala ngokubonga phambi kwesihlalo esikhulu sasezulwini elanga lamalanga ngizoqala ngokubonga umhlangano omkhulu kangaka ngingasazi ukuthi uyawuhlangane yini wathi inkosi yamakade yamemeza ngezwe elikhulu yathi ngawona umhlaba sekuthethiwe icala bathi baNkulunkulu ngiyibonga ngikhawula la ngiqala khona amaNazaretha ngoba akekho bazi uzophika isihlangano endaweni yaseNeliswe ngeke bese kusehlele
Manazaretha amahle enkosini yasephakameni yanesibindi inkosi yamaqadi yanjengobaba wayo owaba nesibindi wasigonela into enkulu yasezulwini Manazarethe sayilandela kuma sigijima emzini wasephakameni waphinda naye futhi wakwenza ukufana nalokho lamemeza izwi lokuqala Manazarethe qala ngiseluleka ukuthi singalahleki waseluleka ukutshela lawasakho ukuthi wasuka kanjani Manazarethe amahle enkosini yasephakameni lapho maselimemeza ngacabanga intulo yamemeza kuqala bathi sibambele intulo nathi sabambele intulo Manazarethe njengoba siyilanje ngoba kuqala umuntu wasemaqadini sasabela samlandela ngithi uNkulunkulu wasephakameni uNkulunkulu noma izithazi ikhona zokuphakama ugaziwe phansi ngendoweni ethileyo amen ngoba inkosi ilanga yakhuluma Manazarethe ngikhula ngengane ngaze ngayintombi yathi yayingcono inkokhelo kaMamthembu kube kwangeyomfazi yathi inkokhelo ezayo yathi yendoda yathi ngoba ilikhuni leyo nkokhelo ngoba iyodonsa ngoba kube kungendoda kunjani namhlanje Manazarethe amahle inkosi yasephakameni iyadonsa inkokhelo yendoda kodwa ngithi shebo uzingasishiyi ngoba into wasitshela yona wathi anobambelela wathi anomphuza ushembe wathi anomphuza ushembe Manazarethe amahle enkosini wathi uma senahlulekile nibambelele ngamazinyo manihlula ngamazinyo bambelele ngezandla Manazarethe ngithi uNkulunkulu asipha amandla uNkulunkulu asihlenge phakathi kwale nkonzo ngobe sesifikile isikhathi okwakhulunywa ngaso likhuluma ilanga lesitshena Manazarethe amahle enkosini sisenze isikhathi esinzima sinzima isikhathi namhlanje na kufanele uzame ngempela njengoba eshilo umfundisi uGumede wathi namhlanje iba inkosikazi ungabuyeli umuntu wesifazane namhlanje iba indoda ungabuyeli umuntu wesilisa ngoba uyasibona isikhathi ukuthi sinjani kade kwashiwo kwathi khona isikhathi samabele namakhoba mantwana bakaNkulunkulu selushemba zangenze ngabe lona ikhoba ngoba uyazi ushembe lapha ngithola khona abantwana bakaNkulunkulu emzini kababa ufiwe emzini kababa ngatholakala ngangedwa umali kwasala mina ngedwa ngathi mangisa kule nkosi ngimncane ngingane ubaba engiletha benomalo yathi inkosi yasephakameni akasoze afake lo mntwana kalula yathi uyophila njalo usho inkosi ilanga lamananga Manazarethe amahle inkosi yasephakameni wabuza umalo wathi mayiphila akakwenzeka ukuthi azale ngumthungu njengami Manazarethe amahle enkosini yathi inkosi enkulu yasephakameni yathi ngeke azale ngomthungu lo mntwana kodwa uzale ingane eziningi bantwana bahle basephakameni ngibazalile abantwana abawu-8 ngingazange ngize ngiye esidokotela ngingazange ngize ngiye esibhedlela ngabazalele ekhaya njengoba ilanga lalishilo bonke labantwana abawu-8 ngangibazalele emzini wasephakameni uyedwa engamzalele ekhaya ngabazala bonke labantu udokotela ngimazi Manazarethe ngithi ngiyazezulu ngisize enze ngayo udokotela bese ngimdala angimazi nephini sikangilazi ngisize ngize ngingayi udokotela mase kufika isikhathi sami ngiyazezulu ngivele ngihambe ngingakangcoli ngoba yakhuluma inkosi yaManazarethe ilanga lamalanga yathi le mjovo esiyijovayo ubomvu bamakula umntwana kaNkulunkulu ngiyakhala ngiyazezulu uthi mase kufika isikhathi ngivele ngihambe ngingakangcoli ngicela ngihambe ngingawutholanga umjovo mase kufika isikhathi ngiyazezulu sungibiza ngoba angazi ngingaqala kanjani umjovo sengimdala kangaka ngifunda umjovo ngifunda iphilisi ngiphila ngawo ngiphilise naye indlela isavuma lutho ngithembe wena baba ngiyabonga bantwana kaNkulunkulu ngibonga ngizobonga lapha nje inkosi ibusethele uzwile ngababheka
Ngiqale ukuyikhetha inkosi yasePhakameni. Ngibingelela isihlalo sobukhosi kwaManazaretha. Ngibingelele ihamende lonke ingcwele ngeyihlalo ngeyihlalo. Ngibonge ukufika la. Ngifika nje manje ngo8:15. Ngiyazibongela ke ngibongele namakhosi lo okhulumayo indlungulo yeqadi. Ngibonge nje ukufika engethemba ukuba ngifika nawo amakhosi amaqadi. Engethemba ukuthi ngifika nawo amakhosikazi esizwe samaqadi angale ngaphesheya. Ngisukuma nokuba sizobabaza isikhumbuzo selanga lamalanga. Noma ke thina sibancane singakubonanga njengabadala, singayibonanga nemisebenzi, kodwa esizwayo nje ngeindlebe zixoxwa. Ngisukuma nokuphakamisa ilanga lamalanga lashayela isibethelo phakathi kwekhaya lamakhosi eMaqadini. Lashayela isiphikili esingasoze sasuswa umuntu. Lokho ngikushiso ngokuzwa izindaba zalo ilanga sizwa nangokubhabhadiswa kweqadi elikhotheme. Lapho kuthiwa lathi ilanga sesithole umfowethu lo esengimbhabhadisa useyinkosana yobuNazaretha. Kanti ngaloko lalifaka insila engexebuke phakathi kwendlu yamaqadi. Le nsila ke ihambe yahamba iqadi elikhotheme nalo libamba indima yobukhosana. Siyezwa kuthiwa ePhakameni ilanga selikhotheme kwasuka izipho ezinkulu, kwasuka ubuyaluyalo, kwafiwa. Kuthiwa khona amadoda enye yakaNgcobo nayo eyathathwa umphefumulo ngoba ifela lobuNazaretha. Kodwa ngizengezwa nje kuthiwa bayakhunjulwa labo bantu abafela ubuNazaretha. Kukhunjulwe nabafelokazi babo. Angazi ke ngoba ngumuntu ovamise ukugxila kakhulu kubafelokazi eintandaneni kwabahluphekile. Ngibuke nje ngingedwa lonto ukuthi akekho ufuna uyokuza umnyombo walawo madoda asale ePhakameni. Iqadi ke elikhotheme labe selishishinga selithatha inyanga yezulu selisa ekhaya eMbeka. La ke inyanga yezulu yabisinikwa indawo lapha phesheya ebuhleni bamaNazaretha. Ngibonge nje lona ilanga lamalanga sekuhamba uthingo lwenkosazana ungazange kwaphuma idumbu ebuhleni bamaNazaretha. Siyabonga nje lokho ezweni lamaqadi ungaphumi imphefumulo. Kunalokho ke nali icala elisimila libongo lilungile ke ngoba akuzange kwaphuma imphefumulo. Bese ngiya kulensila eyasalayo kwiqadi elikhotheme. Le nsila yasisala kulenkosi yakhona uNdabezitha. Le nsila iloku iqhubeka iyaxhoshwa ngaso sonke isikhathi. Iyaxhoshwa ngamacala, iyaxhoshwa nangako konke nje ongacabanga. Bengiye ngihale nje mangibona umakoti ngikhula nami ngikhulela phansi konyazi phansi kwenyanga yezulu. Kusafana nje nalokho njengoba bengisho nje. Ngihale nje ngibona umakoti beqiqe ngama-tray begijima beshona ekambe behambisela abayeni babo ukudla. Mina ngingahambisi lutho nje i-tray. Kusho ukuthi ngithi mangibuka ngithi induku le eyayifihlwe emqubeni. uShembe yakwazi ukufihla induku yakhe emqubeni, kodwa thina esiphilayo singakwazi ukubona lokho. Ngihala nje ngibona umakoti bedidizela, Nkosami nami ngabe umyeni wami nami ngiyadidizela. Uhlalileke ngibabaza ukukhuluma kaShembe. Nami ngimsize nje uNdabezitha engaze ngihaya nje nasesontweni ngiphume ngedwa phakathi kwekhaya. Kanti uNkulunkulu uyazi into umfihlile. Silosola kanti uNkulunkulu umfihlile. Khumbula nje ngikuxoxe lokhu ngibabaza ukukhuluma kaShembe. Bekuthi makwehla inhlangano lapha kaMthiyane isitshoka phansi lapha
ehlengempilo angigijima endlini uphumlasetha wami ukhiphe lo Mnazaretha ufake babe bahle inhlangano idlula masidlule uwasho lo Mnazaretha ushuthekwe futhi wardrobe lo Mnazaretha wawusuba bovu waba usaba bovu nje ngokuloku uwasho uyolinda uJanuary ozayo kanti Mnazaretha induku ifihliwe emqopheni uShembe uyakwazi ukuyifihla lokhu kuyinsila yelanga eyathi ithole inkosana yobuNazaretha mina ngilongisola nje kanti uNkulunkulu uyazi isikhathi umshumayelo wesithathu uthi yonke into inesikhathi sayo lo Mnazaretha lohlala la yazakhothama inkosi endala ngo2008 January engahamba uJuly wokuqala sihanjelwa abazali engashiya ngilungisile amathawula yonke into ngoba lo mbhemi engakaze nje ayasinto uzobeqala ke mangabe uShembe uyathanda ngikhumbula ngifona lithi ngiyandaba ezitha izinto zakho zilungile njalo ezenkonzweni wathi angifuni njalo mnako angifuni umuntu elokukhuluma into yinye kumina ngidumala bese ayinkosi uzothatha indawo ngifuni chairman ngezothiwa nangu khona nangu umhlona wami bo kanti uShembe unjani nangu yesehleni ngoba ngamtshela ukuthi inkosi ibihlalaphi ubaba ubehlalaphi ngambona isidle ngathi awunkosi omkhulu kusho ukuthi lebe kuyinduku efihlela amaNazaretha ifihlela ukuthi ngalesi sikhathi iyophuma le nduku enqubeni wena uyoyibona ngathi kade yaphuma enqubeni kanti iphume ngo2008 namhlanje mawumbuka ngathi mdala no20 years uno30 years udlula thina Mnazaretha ngizobonga nami ngizodumisa lokho ukuthi uNkulunkulu uyivezile le nduku abeyifihlele thina ngiyabonga nje uNazaretha ke buyafela Mnazaretha uyafana ufele inkolo yakho kuthe la ngibabaza ukukhuluma kaShembe ngibabaza ukuthi bekungekho mina benguxoxa abantu bethulula indaba ngoShembe mina ngithule isifuba sami simhlophe empty kodwa namhlanje isifuba sami sigcwele ngoShembe ngiphume gospel ngiyakhumbula ke gospel ngeke ngasho ngichaza into eningi nanibona lezulu nani sathelwa sagcotshwa sonke imvule yayise gospel samuka ngalo Shembe wethu sengibona upetrol encane sengithi ngoba nangu uHibadini ngiyambona mhlawumbe khona njalo indawo kapetrol ngijike masingena la eHibadini asibona ukuthi nje akuhambi umuntu kanti ibanda ziphi itolo la noma iphi garage ngihamba ngale moto ebovu sawubona umgwaqo ongena uya ku freeway ngasengithi ayi cha ake sijike la izansi kwebridge sathi masijika ibisikhona into engikhweba ukuthi angehlisa iwindi faster la ngempela ngilehlisa faster ngithe ngisalehlisile sengifuna ukujika ngibuyelela ku freeway okulungile nompetrol omncane sofika eMkhomasi la ngempela ngithe manje sesiyajika sengivula iwindi ngazi nithi angivula iwindi ngoba idimile le moto ngithe ngibona naiveni emhlophe ikhuze ngisothi amaNazaretha phela bayigqoke ingubo emhlophe ijike le veni ibisima lapha kude nami sengivulile ngithe ngisathi hawu la madoda wangibuza nokuthi yini ngime waqhamuka encane yathi yafika yachitha izandla kulo weveni yachitha izandla bethithisana sizwa thina bathini bahambe uthe mzuzwana wafona undaba ezitha ni right la nikhona yebo ikhona imoto lapho imoto elapho yebo zikhona imoto ejikela kuthina leyo moto ke thibi izobhomba mina bekuzofa mina ngundaba ezitha ngoba bayayazi le moto sengisho ukuthi Mnazaretha ke ngiyambonga uShembe ngizombabaza khona la kaZulu ngaba sikho uma futhi babethanda babe ngase basigaye nathi bathi ake sikholise undaba ezitha ngalokho ngiyabonga sengathi singaqhubeka nokuthanda uShembe ngibe lo muntu othandayo abanye baye bacasuke mangisho imizekeliso eqondene nalobu Nazaretha bethu incwadi kaJohane 1:19 verse engane khona manje ithi
ufakazi bukaJohane. uJohane siyazi ke wayengumbhaphatisi. Lokhu kungubufakazi bukaJohane mhla abaJuda bephuma abapristi nabalevi bephuma eJerusalem ukuba bambuze ukuthi uJohane wena ungubani na? Bayambuza laba abantu uJohane ungubani? Wavuma kaphikanga, wavuma wathi angisiyo uKristu mina. Bambuza bathi uyini pho? Ungu Eliya na? Wathi angisiyo. Ungumprofeti na? Waphendula wathi cha. Base bethi kuye ungubani na? Ukuze sibaphendula basithumileyo uzisho ukuthi ungubani na. Wathi ngiyizwi lomemezihlangu ethi lungisani indlela yenkosi njengalokho washo Isaya umprofeti. Laba ababethunyiwe babevela kubaFarisi bambuza ke bathi kuye pho umpaphathiselani uma ungesiyo uKristu noEliya nomprofeti na? uJohane waphendula wathi mina ngibhaphathisa ngamanzi, umi phakathi kwenu eningamaziyo. Yena ozayo emva kwami omchilo wesicathulo sakhe ngingafanele ukuthukulula. Lokho kwenzeka eBethabara ngaphesheya kweJordani lapho uJohane wayebhaphathisa khona. Ngangomuso wabona uJesu eza kuye wathi bheka iwulu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Nguye ebengingasho ngaye ngithi emva kwami kuza umuntu owavela ngaphambi kwami ngokuba wayekhona kuqala kunami, nami bengingamazi, kodwa ukuze abonakaliswe kuIsrayeli ngalokho ngizile ngibhaphathisa ngamanzi. uJohane wafakaza wathi ngibonile umoya ehlezulwini njengejuba wahlala phezu kwakhe, nami bengingamazi, kodwa owangithuma ukubhaphathisa ngamanzi wathi kimi lowo oyakubona umoya ehlale phezu kwakhe nguyena ubhaphathisa ngomoya oyingcwele. Amen. Umzekeliso nje lo ubuzwana uJohane lo ubhaphathisa ngamanzi, bayambuza ukuthi wena ubani? Uthi mina nguJohane ubhaphathisa ngamanzi, kodwa owangithuma ukuba ngibhaphathise wathi ukhona ukuthi mina sengimbhaphathisa mina Johane kwehla umoya oyingcwele, umoya oyijuba wehlele phezu kwakhe, uyokusumbona nguye lo. Ilokho ke bengisho maNazaretha uthi ke uJohane wayengamazi naye, kodwa uthi uma mayibhaphathisa yena ngamanzi lo uba khona phakathi kwalo obhaphathiswayo. Ngalawa amazwi ngiyabonga maNazaretha. Sengathi ningakhula njalo, sengathi iphutha eledlule singelenze siphikelele phambili ngonyaka wezulu. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yasePhalamende. Oh, fikile olandela izimo. Kuthiwa sithi ivesi entotho ngoba sibaningi abathanda ukubeka ngelanga ilanga phuma sikothe nabathiwa bebahangula
bakithi ngizake ngikhulume nje kodwa ngale nkosi esinayo uNkulunkulu wasephakameni into yenze sise ekubini singazi mina le nkosi ngiyizwe ngangane encane kabi yami inkosi iseyinhlungwini uthi ngole nkosazana wathi makusa ingane yami uThokozani wathi ngibona ifike ehlaya inyanga nje kubulandi wathi mama ngithakenza ukuxoxela indaba enkulu ngathi mina yini Thokozani ungicasuke wena wathi mama ngithanda ukuxoxela ukuthi bengibona uthi ngole nkosazana ebusuku uthi ngole nkosazana lufike besihleli sibaningi mahleli sibaningi lokuqhamuka uthi ngole nkosazana lazothi ngizolitshela ukuthi bantu abami sengiyahamba emhlabeni kodwa ukhona osehlele esihlalweni uthi sathi baba hawu uhlale esihlalweni kanjani uthi wathi ukhona uthi washo waqhamuka wathi mama ngisacela ukuzwa ukuthi kanti inkosi sinaye osekhulile na ngathi mina mkhwanazi ukhona mntana yathi hawu ingane yathi ngimbone ngamehlo mama yathi mayiqhamuka apha ngakhombisa esimkhonjwe uthi ngole nkosazana ngathi hawu Thokozani ngathi yini oyisho umntanami sihlezi kuzimele ukuhlungu kangaka wathi mama ngitshela lawo ukuthi usekhona osesho uthi ngole nkosazana sulani inyembezi ngaze sula ngathi hawu khwanazi ubuphupha unjani kodwa sisekuhlungweni wathi mama mayiqhamuka apha ngamkhomba ngithi nanga bakithi kwaba njalo wathi mhlawumbe bese sokuvela efela imnyama ingane sokwenzeka yathi masimbona ingane yathi hawu mama ingane uye ngempela ngabona uSamkhonjwe uthi ngole nkosazana siyasibongela manazo lethu ngoba asikaze siduke sukele elangeni asikaze siduke uShembe wasikhetha sabheka phambili safaka amahanisi usho ngabe kunjani namhla sokuphunywa kaluhlungu ekuphakameni kodwa salandela inyanga yesingabe silale ezihlahleni emsindweni wenkosi yamaqadi nje bisho nje luko salandela kulukhuni kunjawo bakithi asizakazi siphephuke siduke ilanga phuma sikothe bakithi ngiyamasi ngikhulele kuye ngengane ngabhabhathiswa uye wathi ulanga phuma sikothe sengiganise nginkosikazi yeke umkhwanazi ngagula ngisazokhokha le nkomo ngoba ngaze ngiyikhokhe ngathi mangigula yathi inkosi yakwamkhwanazi siza gogo masasolo umkhokheli bamazi umkhokheli omkhulu yathi ngihambelele nanga umafeka mina kwamkhwanazi ethebele nendlela eliphuma eThokozani kanti baNkulunkulu wangithatha ugogo masasolo kwakungaleli nenkulu esonto phela ihlezi khona bakithi ilanga ngathi mangifika uGumede wathi yosa sambe siye enkosini phoka wangayeki kuyo kalula nje sahamba bakithi hathi masihamba nogogo wayefika ugogo wayiguqa wayimbika wathi nangu mkasibani bani uyagula baba aluzange ukunaka lakhuluma ngapha nalaba sahlala nogogo lapha kwaze kwasisela wathi ngesikhathi sasukuma wasukuma ugogo wathi mangisale ukusala kwami ngabona kuze kuyoshaya o12 mhlezi nami ngangisukuma lapha ngabona ukuthi ayikubi ngoba kwakuba kubi phela ubona malithule thethu ngasukuma ngahlala kanje abakithi wathi ugogo ungasukuma manje sengiyahamba mina sengibuyele ethi ngisengidambile hlala nje kanje uzokukhumbula baba naphela bakithi kwathi ngesikhathi nje kwango1 kwamase nomswazi ethi hawu umfazi kasibani bani ebebezo umkhwanazi inkosi yomkhwanazi ngathi baba ngasukuma ngaya khona wayefika ebuza wathi umkhokheli ethi uyagula yini ngathi baba ngiyagula angazi baba ngiphethwe into egijima esiswini angiyazi ukuthi kwenzekani khona into egijima esiswini ngebe somthe endaweni yami sengiya ngamandla wayethi hawu udokotela sesizweni bakithi wangikhuluma isaga kanti ukhuluma isaga ngikhuluma into eyiqiniso kwambuza wathi udokotela sesizweni wathi hawu ngiyabuza akazi ushiba nyanga ngathi ngacha baba wathi ngiyabuza akazi ushiba nyanga ngathi mina baba akazi ngishiya wathi inkosi kubusisa ngasuma ngasinda ngalo suku wathi kanti isho udokotela uyabona ukuthi kunomuntu esiswini
bathi baNkulunkulu hawu la ngaphuma sizothe neboshali abahangule bakithi hawu singakhuluma kuse ngendaba zakhe bakithi mina bonke akekho ongakaze ngisize nje benze ngafika kuleli ibanga nje bonke bangisiza abantu basezulwini noma sengigula sokunjani ngivuke ngabo sibeka ngayelanga nje belilapha nangale inkosi esinayo bakithi unyazi lwezulu cela ukuthi uNkulunkulu angasisiza bakithi kuphele konke lokho namacala kuphele konke bakithi awu Nkosi yami sisize shembe sisizeni bakithi ngithanda ngisuma ngibeke lokho ngoba baningi abantu abakaNkulunkulu abafuna ukukhuluma inkosi ibusise khona kusini amen. Oh, yenhlanhla ayesone eselenga ayemthini kanti-ke inhlanhla ayasehlela silenga akemthini yalezwakala Ngimi lapha phambi konyazi lwasezulwini ngizobonga kulanga phuma sikothe abalochawuli abahangula ngikhumbula ngina emotweni esethatha isigqoko enginika ngisigona ngiphethwe ingalo yaphela ngalelo langa maNazaretha sihambile nelanga ngiyabonga kuNkulunkulu ngoba ngingokamqali wendlela wathi ngintombe uthanda imali ngiyagula uma imali ngingenayo maNazaretha amahle ngisebuthiwa manje ngumthandi wemali ngiyajabula ngoba kwasho inkosi enkulu yasezulwini ngahamba nelanga ngahamba nenyanga izulu ngahamba nothiko lwenkosazana namhlanje ngisonyazini maNazaretha ngiyayibongela ngiyabonga ngoba ngisenkosini yesihlanu ngijabula noma isithi sizeni namhla esikhumbuzweni siyomkhulu kwasegcwala umoya maNazaretha amahle ngiyabonga ngibonga uhamba namakhosi ayisihlanu ngikhona ngiphila njengoba ngithihlanhla isoni ezenzile ngemthini ngizishomini uqobo ngoba nakho ngilapha ngicela uNkulunkulu zonke izinto zihambe phambili ephakameni khula uThixo khula unyazi lwasezulwini ngegama elikhulu lasezulwini onke amakhosi akuwe kuze kube phakade amen. Ayikhetha inkosi ezifani yatwana usizimini okhulumayo ukhokhela imthiyane hlaba zegoli batwana bakaNkulunkulu nami ngizophakamisa ukubonga phambi kaJehova ukuthi umhleli phakame ngibonga uthando nokuphila okuphakade ngizobonga-ke elangeni lokhaya ngizobonga zandla nginelisele ilanga lokhaya namhla Nkosi yami ngizobonga ukuphila mina abantwana bakaNkulunkulu ngahlaselwa yizulu ekhaya nabatwana bami lafika izulu kwakungisombuluko ngalelo langa neminyaka angasawukhumbula lehla kimi ekhanda ngafa khona lapho indlu yasha saphuma ingane zabaleka zithi zathi ziyangidonsa ngasinda zase zithi hayi asimshiye umama ngoba usefile le ndala ingane imbongi yayingekho nentombi emelamayo ngangenababa elamayo uthi umntwana
wasethi lo nomunye hayi asihlale wathola umdadlana siphume ngomama sefile wabeletha ingane waphuma nayo wathi lo mntwana hayi lo segoli umntwana olama imboni wathi asihlale ngoba umama abantu bayamenyana bosale besenza igqila uthi abadonsa le ngane enye abakhiphela phandle baphuma izulu liduma abantwana baNkulunkulu yashindlu yaphela kodwa akangixaka mase ngiphapheme ngaphapha bamna ngisendlini engenhla yakwagogo eyayivala ingahlala intikhiyelo kodwa ngatholakala ngiphakathi awaziyo ukuthi ngafaka ubani indlu yakwami yayiphansi igcineni kwekhaya kodwa ngatholakala ngenhla phakathi bathi abakhelwana bafika bezwa intimemeza phakathi base bethi hawu lo muntu usashile bathi wathi omunye hayi akashile lo muntu ukhona lapha khona ngabe yalizwe iphunga wathi omunye indlu sinje siyohlokile base bethi khona into ekhuluma lapha base beyovula kuleli ikhiyelo mabefika bathi bafika ngiphakathi kodwa ngifile kumemeza uNkulunkulu wakithi owangithatha wangifaka lapho bantwana baNkulunkulu base bengikhipha lapho bayibangibeka kwenye indlu ngangakwazi ukubheka ngakodwa khona ngangishisa amabele kodwa kwathi isikhashana ngase ngibheka kancane emahlweni ngabona izwe linomlilo lonke kwakukhona into eyayila la esifubeni kukhona utholi la kukhona olungenzansi umphefumulo uqoqene ndawonye ngingaphefumuli ngakwazi ukwenza kodwa amehlo asebhekile ngibonga uShembe wafikisa ingubo emhlophe ukukhanya kwezwe ngabona into ekhanyayo kanti abantu bagcwelile khona umuntu egqoka into emhlophe ngase ngiyamkhweba wasesondela ngase ngikhomba ukuthi ngomile wase nginika amanzi ngalele ngabaphuza lamanzi yaguduka yonke lento ngase ngiyaphefumula kodwa lonke luhlangothi lashile ngizobikela uNkulunkulu wakithi sengiyendabeni yokugcina ngabambezela abafowethu kwase kuthi ke ngalezi izinto ekade zikhona base bebahlasela abantu abami ekhaya ngebhami bahlaselwa babefuna yona imbongo le bezoyibulala lethe enqabanezwe lakubo angekho ngisegoli bantwana basesifini khona inkosikazi lapha emva kwami yasegoli engathi mase ngizokuthola ekhaya abantu baphelile nathi siwumkhokheli namhlanje uMancanga ayemhlambule ngaleso sikhathi ngase ngithi weMancanga ngathi awungisize ungihlabelelo soqala yahlabelela lentombazana esemva kwami yahlabelela isihlabelo sikababa mkhulu awu yathi wayilala emahlathini ngakhala lapho zithi ingane zamama musukhala abantu bakhona ngabe sebakutenile ekhaya ukuthi abantu bafile ngathi hayi ingane zamazikho bayivulele ngeyibhala ngizokunqamulela yayi mangifika ekhaya ngabafika bekhona sebehlala eJudiya babuya bezekhaya ngahamba ngayihleni ngawubikela inkosi yasehleni yathi inkosi yasehleni thatha abantu abakho bazongibulala banqede laba bantu uhambe uyohlala eJudiya emzini kaNkulunkulu ngempela bantwana baNkulunkulu ngahamba ngahlala eJudiya ngihlala iminyaka ewu7 eJudiya iminyaka ngize ngazophuma othingweni lenkosazana lwangipha amanxiwa okwakha njengoba namanje sengakhile ngizobonga-ke langeni lokukhanya ney'nhlahla-ke azenza kuloya muzi ngizobonga ngoba wafika ilanga labuza lathi uphuvune njani ngathi baba usegoli lathi bengilethe nansi inhlahla yakhe wasethi lona omunye usegoli wathi wasethi omunye hayi asihambe nabo babebathathu wasethi lona omunye asihambe nabo wasethi omunye hayi asingahambi la siselula mzongaphesheya wathi lona omunye hayi kuloya muzi akukholwa muntu muzi wakwantulo lo akukholwa muntu kuloya muzi asishiye khona lapha le nhlahla nempela bayishiya khona abantwana baNkulunkulu noma umntanami ahlupheka wazala abantwana bawu8 bashona kwase kuthi lo yedwa esithi inkosi ngeke safa namandla ukhona kwase sithi cela igama uNkulunkulu wasethi igama lakho Njabule nami futhi ngazala abantwana bawu8 kwaba ababili abangekho abantwana baNkulunkulu sibaphiwa yiyo lesizwe phambi kwethu sizobonga-ke unyazi lwezulu sizobonga umkhonto omkhulu wabaza ngabasezulwini bawuhlukusela thina ndlukadingana nosenza ngakhona ningagudluki bantwana baNkulunkulu ningahambe nilandela umoya nanku nje ubufika lapha ekhaya izolo hamba ubhenguza kodwa unyazi lubambile bengiyivukela ngamehlo osathana uzima lowanqobile umhlaba
Loba ngoba wozani la phuzana amanzi. Phambi kwami. Wathi phuzana amanzi. Nisho nje hamba Sathane. Hamba. Bengibuka bengazanga ndaba lokubaphekezelela lokho ngifuna ukubuka impela ukuthi Sathane kanjani. Uthi baba hawu nabulala abantu abangaka ngangiphambi kwami. Uthi kubathi wona hawu sasabulala imiliyoni. Bathi babulala imiliyoni. Bathi izolo sila saxoxa soshoba akhomba iphoyisa ngizisho ukuthi ba. Lithi iphoyisa naku umhlolo wami ngizobashaya baba. Ufuna ubashaya hayi mayisuka lezingane seziyahamba zithi zona hayi sisuka phezulu sangena ekhumbini sabanqela abantu igazi sabanqela imisebenzi yelanga yonke leyo ngobe kuyizikhumbuzo sakho ukuthi bazokhuluma lezi indaba ezinkulu kangaka seleqeda abantu yithi ingane hayi sasezingena kwenye ikhumbi sabona ukuthi la bekunomuntu la obeqotho kule khumbi sangena kwena ukuthi ke sayidinga le ukuthi abantu abekho bafike bathi bazoqenqethela uNkulunkulu. Hawu bantwana basezulwini baba sisize ngoSathanzima bathwele umhlaba asazi wenze njani ingane kuseyiphelile nami nje ngibuya khona ngozini yemoto kwangena intombi embili mase silimele sesiphapha ekufeni angisayiboni lezi ingane bekade sinazo oSathanzima nami ngicela uNkulunkulu wakithi ebuhleni angibheke angithande kanye nendlu yami inkosi yobusisa eningizwile amen. Nkosi yethu Ngibingelela amaNazaretha ingcwele ngiphinde ngibonge uShembe ngivumelile namhlanje nami ngisukume esikhumbuzweni selanga lama-Afrika. Ngiyabona ukuthi uShembe uyathanda nami ukuthi ngikhulume ngelanga lama-Afrika. Ngabheka kulo ilanga lama-Afrika ukuqala kwami ukuhlakanipha kungo-73 unyaka engabhabhadiswa ngawo ngabhabhadiswe elangeni lama-Afrika kodwa ngase ngihamba nenyanga yezulu njalo uma ngithi ngifuna ukuyokhuluma esikhombweni senyanga yezulu kudlula abanye phambi kwami nombhobho ngawunikwa ngigcine ngakhulumanga nomyalezi inyanga yezulu yawusha athi ngitshela amaNazaretha kodwa ngizwe ukukhuluma lokho ngoba sikhuluma ngelanga lama-Afrika. MaNazaretha ngikhumbula inkokhelo eyashiwo ilanga lama-Afrika eParadise emzini wasePhakameni. Ngangikhona amaNazaretha ngangengedwa nabanye babekhona lokhuluma uMamgengwa ngangengedwa nabanye babekhona lokhuluma uMamgengwa kwaNtombela. Ngaleso sikhathi maNazaretha nganginomqondo ongakacaci kahle wayethu baba mayikhuluma ethi maNazaretha yibani munye njengobumba likaSamende nihlangane nibe munye nibambisane ningahlukani ningavumi ukuzondana nizwelane
ngoba khona isikhathi esizayo wathi thina boshembe sobe sesimukude kodwa futhi sobe sibuka usungaphosi itshe lifike la esiyakhona wathi futhi nalenkokhelo isiseduzana usungaphosi itshe lifike mina umqondo wami ngoba ungakahlakaniphi ngabuka ukuthi amakhosazana angaliwona ahlala eseduze kwababa uyothi mayemakude nami ngisondele eduzana ngime eduze kwakhe akukho kuyongithinta ngangazi maNazaretha ukuthi usho ngoba eyobe sesithele emehlweni ethu ubaba ilanga lama-Afrika lasikhombisa ngezindlela eziningi ukuthi seliyasishiya kodwa sibonanga ngaleso sikhathi ngeke ngikwazi ukukhuluma okuningi ngoba akumina ngedwa sibaningi kodwa ngizoveza ngenkokhelo wathi maNazaretha wathi ukhona inkokhelo ezayo wathi yayingcone kaMamthembu ngoba iphethwe unkosikazi wathi leni izobe iphethwe indoda wathi izoba namandla kakhulu maNazaretha wathi kodwa ngoba ningahlangene angazi ukuthi noyinqoba kanjani wathi ukhona impi ezofika emhlabeni wathi kodwa lempi yoqala la emzini wala iphakameni kodwa umama Nazaretha nihlangene ngeke lempi bekhona wathi emva kwaleso sikhathi kuyoba nempi enkulu ebihlangene nabelungu nabantu wathi abelungu maNazaretha ke nikwazi kwanqoba ngoba wona obendiza phezulu nina nobenihamba phansi kodwa manihlangene ngeke ibe khona lempi wathi la iphakameni kuzisikhathi lapho eniyogijima khona egazini maNazaretha emqondweni wami ngathi ngiyobe ngimiduze kwakhe ngiyobe ngihleli phansi nami ngiyolibuka lelo gazi ngeke lingithinta ngangingazi maNazaretha ukuthi ukusho ukuthi kuyobe kunjani lokho kwathi mase kufika lokho maNazaretha wakwasemqondweni wami ukuthi nansi into ubaba wayisho izinto eziningi ubaba ilanga lama-Afrika ewalisho owazisho kumanje siyayibona wathi ubaba ngizokucambukisa maNazaretha ngizokulandelisa ngizokhuluma lokho nalokho kufikayo wathi kuzisikhathi maNazaretha azozithanda kakhulu ukuze kweqe wathi ngesikhathi sezithanda azobe engasakuthanda umuntu nomuntu uzobe ethanda ukuba indiya kunjalo maNazaretha ingane zethu ifaka indwele zamandiya akekho umuntu othanda ukuba umuntu sifaka amagolide emazwinyweni ubaba ilanga lama-Afrika wathi singaboyenza lento thina basingamaNazaretha noma sithunga inhloko siyarelaxa before sithunga inhloko ubaba ilanga lama-Afrika wathi singayenzi yonke lento ngelinye ilanga ubaba ilanga lama-Afrika wathi sivuma izono maNazaretha ngangakahlakaniphi ngangazi ukuthi kufanele ngisho ukuthi ngitshontshe ushukela mina ngiyathanda nokwenza ezinye izinto nje nami njengezinye izingane ngangakasi kahle emqondweni wami kodwa manje ngiyabuka wathi maNazaretha mani ngahlangene wathi igazi liyochitheka la iphakameni bese kuchitheka umhlaba wonke mani khumbula kahle maNazaretha impi yomhlaba iqale ephakameni kwafo baba uNduli ngalesi sikhathi niyasazi yasiphuma impi emhlabeni kunamanje maNazaretha akukho ukuhlangana phakathi kwethu ngicela ushembe asenze sihlangane kwadlula lapho maNazaretha ingcwele wathi ubaba sokuphakameni maNazaretha ngiyacela ukuthi nibe munye wathi khona bathi masebeza la kimi bethi siye ekhehleni wathi maNazaretha nisangithandi abanye benu abasangithandi abanye basangithanda wathi maNazaretha wathi ngiyadabuka ngesikhathi esizayo maNazaretha ngicela ukuma kuningi kodwa ngeke ngikwazi ukusho konke ngoba akusimina ngedwa inkosi ithela umusa Nena loke niphume phakame
Ngiyayithatha inkosi yasephambili. Ngiyabonga bancane ngiyazibongela. Phakathi komuzi wasenetisiwe. Ethe mayinethi yasezulwini baqoqa bancane. Nami yangiqoqa. Bantwana basezulwini ngiyasicelela enkosini yasephambili. Uma ngihuba lengoma. Ngiyasicelela phambi kwesihlalo esikhulu esiphakathi kwethu. Uma ngihuba lengoma ukuba nami ngephasi. Ngibe musha emoyeni. Ngibafuza abancane abasezweni. Bantwana benkosi sesikhumbuzweni selanga. Sahamba nalo ilanga lamalanga bantwana benkosi. La senzela imisebenzi emkhulu ngendlela emangalisayo. Mina abantwana basephambili ngizozibongela ilanga ngoba la ngipha abantwana. La ngipha abantwana abayishumi. Bantwana benkosi yasephambili. Namhlanje labo bantwana bashadile, amakhosazana ashadile bantwana benkosi yasephambili. Namhlanje ngizokhipha intombi yokugcina. Inkosazana elathi sina phakathi kolomuzi wasephambili. Ngiyayicelela phambi kwenkosi yasephambili ngiyicelela uhambo oluhle. Ngoba imsebenzele ushembe wasephambili. Ngizosibongela into enjalo bantwana basephambili ukuthi inkosi yasephambili yangipha abantwana bashadile bonke. Namhlanje labafana bashadile ngathola abafana ababili nentombi ezu8. Leka 8 yahamba emhlabeni kodwa laba basikhombisa abashadile bonke ngiyayibonga inkosi yasephambili. Nabantwana babafana bashadile. Ilanga langena abantwana basephambili. Langena phakathi komzi kaNcube lokhulumayo umkhokheli wasenkazimulweni phansi kwethoza. Bantwana benkosi yasephambili langena ilanga lamalanga langena phakathi komzi kaNcube. Lapho ihlobo zami langifika ngabi nayo ngishilo. Kepha namhlanje bantwana benkosi yasephambili umuzi enginawe uyamangalisa. Engawakhelwa ilanga lamalanga ihlobo zami ezihle enkosini. Elathi malifika phakathi komuzi kaNcube lalibeka izingane zalo. Bantwana benkosi yasephambili lathi malifika ilanga ihlobo zami lathi bengiya kwaBhekuzulu lathi izulu le namanje ngeke ngisafika kwaBhekuzulu. Lathi lapha ehleze egcekeni laseliyani lathi vula indlela engazi ukuthi ngizovula yiphi. Kepha namhlanje ihlobo zami ilanga lingenzele isimangalisa. Bantwana benkosi yasephambili siyamcela uNkulunkulu wasephambili asinike kuba sethwase ngoba uNkulunkulu wasephambili usigcinile bantwana benkosi yasephambili. Iziqu seyilandela ihlobo zami ngangikhona mhla ilanga likhotha. Namhla inyanga yezulu yongena ezintabeni kwaNgcobo yengena enkosini yakwaNgcobo sasikhona siyilandele inyanga yezulu. Sayilandela uthungo lenkosi namhlanje silandela unyazi. Amen. Bantwana benkosi yasephambili singephume emzini wasekuhleni uNkulunkulu makasimele. Sikhulela umelo omkhulu wasezulwini basimele endlini wasekuhleni singaphumi. Ngoba siyazi wakho umzi wasekuhleni sasikhona abangcwele. Inyanga yezulu wakho umzi wasekuhleni sasikhona. Sasikhona namhla ifike inkosi yazothoma mbambo. Ithunywe ubaba omkhulu ithunywe ilanga lamalanga. Liye enkosini yakwaNgcobo ithi mayikhiphele yandawo ihlobo zabe sikuyona. Manje baNazaretha singanyakaza emsini wasekuhleni. Silulandele unyazi uNkulunkulu sikhumbule singathi sokwenza njani wasinika unyazi wezulu. Amen. Siyamcela uNkulunkulu asokuphambana kwasigwala. Asipho gwala ihlobo singahlali ngesingasinye. Sicela uNkulunkulu asiphe kuba sigwala onyazini lwezulu. Siyazibongela abantwana benkosi yasephambili uma ushembe esihlengile, uma ushembe esihlanganisile ngoba bephuma abaningi. Isho njalo inkulu ithi siyababona bephuma abaningi. Ithi wade siyababona bengena abaningi befuna nalemthetho namhlanje ziyangena izizwe. Silandela unyazi lwezulu mayibongwe inkosi yasephambili. Ngiyazibongela bangcwele ngibonga nje uNkulunkulu yasephambili engihlengile namhlanje ngikule siyacela uNkulunkulu yasephambili asiphilise abantwana bezulu. Siyacela nje isifalela unyazi lusifalela kuba uNkulunkulu usenezele insuku. Siyacela basinezele abantwana benkosi yasephambili. Ngiyabonga Nkosi busiseni ubusini. Nkosi ulilanga lethi tanya pezu indlela
ngiyayithetha inkosi yasePhameni. Manazaretha ingcwele ngimbongo uShembe emuhle ubavuma ukuthi ngibe khona noma ngiphethe umkhuhlane bengizamile ukuthi ngigwinye ushukela kuze izwi lami libe kahle. Ngobuningi bethu nangokwelula kwethu izwi lami selivele labuyela ngingakasho lutho phambi kukaShembe. Nami ilanga lamalanga ngiyalazi kakhulu ngisengumntwana ngoba nezamuva ngalithola ngiqalela ngelamalanga amakhosi amane akwaShembe njengoba sengikwesine namhlanje ngihambile nawo. Ilanga lamalanga ngabe ngifunda isikole noma umqondo wami ubungaqaqekile kahle unyaka ngengisho kwagula intombazane yakwaZulu yagula ephathwa idolo. Leyo ntombazana kwakuthi mangilele ebusuku ngiyibone ngiyibelethe nalelo dolo ngiyitshene ngithi ususindile. Babe ngakholwa bakubo kanti ngiyibona nje nami kuzophinde kungehle njengayo. Nami ngagula kangikhohlwa ngoba mangabe wenzeka into ebuhlungu uzungakhohlwa. Ngagula kakhulu kwangolwesine ngagcina ngolwesine esikoleni kuze kube manje njengoba ngingafundanga nje. Ngakhishwa ngabantu bomhlaba esikoleni ngaphathwa ileli idolo. Uma ngifike elangeni lamalanga idolo lengiphethe selibolile lonke. Wathi waqathi mayefika ebusuku ngilele wathi uyawabona amanzi aphuma edolweni wathi umlenze wakho uzoqonda. Nangempela umlenze wami waqonda kwakuthi mangabe sengifuna ukuthi ngifinyele bese ngibabiza ngithi ngicelane ningibambe kuleli idolo niligoqa. Uma selike lagoqana belinamathela ethangeni ngibacela ngithi ngicela ningeyilule lona. Yachuma lento yahlala edolweni lesibili nalo lagula futhi labola la njengalelo linye sengisho ngithi ngcono ukuthi vele liyabola ngoba lele linye ligulileyo selilihle ngoba selimile uboya. Ngamadolo amasha engawanikwa ilanga lamalanga lenguqe ngawo phambi kaNkulunkulu. Ngizobonga kuShembe uNkulunkulu wasePhameni emuhle. Manazaretha ingcwele konke ubunzima esibhekene nabo akufanele thina ukuthi ngabe sikuthwele ubunzima ePhameni kungenxa yethu nangenxa yezono zethu nangungahloniphi nangendaba yokuthanda imali nangokuthanda izinto eziningi. uShembe besimthanda singazi lutho singabantwana sikhulela kubazala bebemhlonipha uShembe. Obaba bethu nomama bethu bebengenalo ijubane lokugijima lenkosini kancane kancane sengiyotshena ubaba ungazi ukuthi uzomtshena ini. Umtshena into angazi ukuthi kufanele yenzeni ukhohle kuyibika ukuthi wena uyagula. So kuyigugu uyinela ingane ithi ngathethisi bisithi sengiyosho kubaba. Zonke izinto siyibona ishintshile kubuhlungu kithi thina sakubonayo ekuqaleni ukuthi kwakade kunjani. Njengoba sithwele usizo ingane zethu ziyakhala ziyahayiza zingena ngosathane zima ingenwa ngamadimoni. Ubaba ilanga mina ngaqala kuyena. Intombi yasePhameni ebihlala ethishini bingaphumi ngaphandle. Intombi yasePhameni ibingalikami ikhanda ngoba ilanga lamalanga lathi mawukami ikhanda ubaleliswa izulu. Uma usuqalile isidaba kufanelanga ukuthi ekhanda ukama uhlala ungelukanga. Sathana ibiya yeluke uma engeluki intombi zasePhameni beniyibona ezasestation bengehluke nokuthi beyifaka amahayinethi ekhanda zingaqoka amabhaya ashaya phansi namhlanje na kwathi amabhasha afike nenabasho inabasho washo kuthiwa njengoba ngiqoka amabhaya amade njena sibizwa thola amagama lamabhaya agqokwa amade abadlezana ngoba intombi yasePhameni ilukhuzana inyanga yezulu yabiza intombazane yakwaDube yayibeka phambi kwethu sikhuphuka siye entabeni yayifake uhaqa wathi ubaba zonke izintombi azibekele libhayi ligcinela idolweni sakhonjiswa uhaqa ukuthi uhlala kanjani. Kodwa namhlanje uyazi nomntombi yalifaka nehaqa. Intombi zasePhameni kaziwafaka amabhlukwe amadoda kuphela afaka amabhlukwe. Sijikelwe izinto njengalolu sizo lisembethe ukuthi umhlaba ujikile wenziwa zikola nangaleso sikhathi isikole sasikhona kodwa namhlanje na sengathi namhlanje na sokunomehluko kakhulu. Izingane zididekile zadidwa ngama TV zazodidwa na imfundo yazo zayibona sengabelungu. uShembe kazwane nendaba yomlungu lathi ilanga lamalanga abalungu bangibafuni ePhakameni ngoba belungu
sihlakaniphile uNkulunkulu bayamazi ngelinye ilanga kuyomthatha uShembe bamvalele niyawungena lapho nina niyobe seningena ngamathikithi uma ungena ungena imali usungena u1000 uShembe ngeke uzombone kodwa namhlanje na kukhona akekho ngaphiki ukuthi ayikho leyo nto indonga zaseJerikho zibe khona kwale uthingo lokubathi yalikhuluma luthi ngicela ningifakele ucingo bese kuthi phezulu bese niyavula nimise izinsimbi ezibheke phezulu lezi indonga enjena kangiyithandi abantwana baNkulunkulu bayamthanda uShembe thina besindiswa ukuthi siyibone inyanga yezulu hamba lapha ilanga lihamba lapha uthingo uyibike hamba khona lapha uthi ngiphethwe ikhanda baba busu yasinda wathi uthingo lobathi yalathi amaNazaretha ayamthanda uShembe ukumbona singambonaphi khona senimgunyada simbonaphi azange zibe salibona uthingo thina ngesimanga seyindonga zaseJerikho ezakhiwa leyo nkokhelo yendoda yafika neindonga zaseJerikho ungabe sambona yini ubaba ngoba siyacula sishone phansi ubone kwesizathi ujabulela ukuthi nathi uchopho lwengubo liyaqhamuka ngapha ngasodongweni sikhule kwenye indlela sesikwenye manje sisehlula uNkulunkulu wasephameni usithandile ngonyazi lwezulu ngoba siyaqala ukuba sikwazi siyoguqa phambi ngonyazi lwezulu silubone noma sithume emasangweni athi umuntu mangabe evukwe ngokwakubo uthi uyafika esangweni aphakamisa agila athi suku uhambe lapha ubasendlini phela akakuboni uyobika nini ukuthi nange sengisukelile agula umuntu ukuthi ahamba ungamlethi ubaba kamfuna umuntu ogula kakhulu mbeke kudeni uzosondela wena uhambe uyokusho kanti amakhosi akwaShembe nizengadideki ingane zakwethu idimoni beliphumela ngalamalanga limbuke emehlweni lithi unani wena lihayize ngaleso sikhathi inyanga yezulu bokusemi kunjalo kwaba yuthingo kwaba usemi kunjalo la iqhameni sisinda ngezwi sisinda ngamehlo enyazi sisinde ngenyanga yezulu nomqalo wendlela sisinde ngelanga lamalanga ubani likubuke usinde inyanga yezulu ngobibheke uthingo lokwathi yalubheke busu yaphila uthi ubaba inyanga yezulu ingane zabantu athi amadoda axabene noNkulunkulu athatha ingane zabantu ngishumayela ngazo abeseyilahla zifika ingane zithi usengilahlile uthi ubaba nami ngikhale uma ngengakhali bisithi ingane ngibike kubaba waze wakhala sokwehlile kakusekho nami wathi nawe mawunenkinga kubika kumngane wakho omethembile uzokuthwalisa leyo nkinga isikhathi esiningi thina siseneliseki ukuthi ubaba mawumbhekile lapha kodwa uyasinda kodwa mina ngiyaze ngife ngeneliseka maNazaretha ingcwele ngiyambonga uNkulunkulu wasekuphameni uba ngibe khona lapha ephambi kaNkulunkulu wasekuphameni ezile njengoba hlulisha unyazo lwezulu lutho lizesikhumbuzo sikamkhulu wakhe thina ubaba wethu ilanga lamalanga ngiyambonga uShembe ngoba uvumile ukuthi ngibe khona maNazaretha ingcwele ke ngixolele unyazo lwezulu niliyeke lithetha amatsala liphele ulokuzana inyanga yezulu sigijime nawo njengoba sigijime onyazini bongathi siqashiwe ngathi siyasebenza kodwa kuzange kubekho ubuzima omngaka bokumphazamisa akazange azatshelwe azange aphazanyiswe wabhekana nabelungu wabhekana ngokuthi amadoda kwakusengconywana ehlonipha manje bambona ubaba bambone umuntu akayena umuntu ngeke uyenze into enziwa uShembe uthanda ungathandi noma ngabe ufisa ukwenzani uShembe uyedwa waphuma emazweni akubo yedwa akanamuntu uyedwa nezithunywa zakubo uba uyathanda uShembe singabhubha sonke wayesho unkosana uBoyathi ulamaNazaretha engathi angashona phansi kuvela amaNazaretha amasha ebona lolu sizo likhona yekani unyazo lwezulu luthethe amacala abantu abakhishiwe lapha bengakhishwe umuntu beyikhiphe bona masana ukuthi niphakathi kwethu nathi bese nyabavuna laba bantu bese nenza into eziphambene indaba yemali sisibulele ubona sokumilokho izolo sifika siphuma ophongolo ingane ephambi kwedokode ephakameni ngikhuza umhlolo umNazaretha usubomvu ngathi uhlatshwe inkomo ngakhuluma ngathi inkosi yami igazi lapha ekhaya ilanga lamalanga namakhosi onke akwaShembe adala ichithwa ngaze ngakhuluma einganeni ngayincenga bafuna bami ningamshanga endlela enishangayo kodwa umphefumulo la ikhanizeni ngawukhiphi umuntu kabulawa lapha ebaleni leli gazi elichithekayo lifuna ukuvalwa lifuna ukugezwa ngoba sonke sizoshaya akekho ngenalo igazi
kungena usathane nzima la ekhaya ujahe lona leli gazi siphuzwa leli gazi sishana sisodwa bese senza labana ngathi bona kukhona umehluko abana amehluko nabo bayilento abebeyenza banabanye abakhona lapha bebebenza ukhona esibaziya abakhona khona la ababekanye nalabo abantu abalapha yana sebexolisweni nonyazini lwezulu lwezulu sesiyakuthanda bebekhuluma kithi emadlebeni sizizwele ukuthi unyazi lwezulu kalidingekile angazi kanjani ngoba olwenyanga yezulu olwethingo belikamqalo wendlela welelanga lamalanga lamakhosi akwaShembe lasitshena ilanga lamalanga thina ukuthi uhamba kanjani pho-ke khona ungasaboni ungeke usababukana kancane ukuthi bonke laba bantu namakhosi abo nesizwe sonke bazithi uthayini bangena bonke emgodini uma ubona ukuthi lapha kakulungile musukuhlupheka goqa isicephi inyanga yezulu yathi uma ungaboni kahle thatha umNazaretha uwasho uayini ufake ebhokisini uhlale phansi ekhaya lakho ngelinye ilanga uyokukhumbula uShembe akukhombisa indlela ngicela ngingadideki nengane zami ngicela uNkulunkulu kwasekuphamene angipha amandla angipha isibindi noma sebesikhomba besihlokolozo sifele phambi kwakho nyazi lwezulu yibanathi njalo inkosi ibusisene ekuzwini Sasephane lo khulumayo uMadube ngokomwelasi embazwane obonje etempelini yasenkosi Thumamina amen bantwana bakumkhonza uNkulunkulu nami ngiyabonga ngibonga umusa kaNkulunkulu ngoba njengoba ngila umusa wakhe bekade ngingazi nje ukuthi ngiyeza ngoba bese ngitelile ukuthi vele angizi indlela engibone kwenzeka ngayo kodwa manje futhi intambama nje sengila ngiyabonga kuShembe amen ilanga abantwana bakumkhonza uNkulunkulu njengoba ubaba seshilo ukuthi isikhumbuzo eselanga ngoba sizokhuluma ngalo ngiyayicelela nje ukuthi ngoba kuningi ngenze njengalendlela asho ngayo ukuthi alibe linye noma abe babili ngiyayibongela kanje ukuthi ngiyaqala ukuba ngime kulombhobho kwisikhumbuzo senkosi ilanga nami ngumsebenzi wezandla zakhe engicela nje ukuthi uNkulunkulu asophamene angithethelele ekutheni igama ewangetha lona alipheleli mabengibiza phela esikoleni abakwazi ukumemeza yonke lento ende kakhulu manje nje ngiyacothi uNkulunkulu angithethelele kuleyo ndawo ngoba yena wayethe ulethe impandla esikoleni bathi ulethiwe konke-ke manje sokuphele kumenyezwe kanjalo kodwa lona ilanga lalisho njalo ngakho-ke nelinye maningi nje engibonga ngakho bantwana bokumkhonza uNkulunkulu asophamene ngibonga nokuthi wangiphilisela abantwana khona nje lo waqala ukuphila waphila sefile emzini wasemkhayidini waye engasekho kade ehlabeke nje kuyisabatha kodwa wathi ngolwesine wayengasekho
ngobuya ngaphindela futhi ngayombika kanti ngolwesine wayethi angiletha amafutha ngaletha amafutha uvaseline nje umkhulu kwathi ngolwesine futhi esengasekho umntwana wasethi angilethe futhi amafutha ngaphinda ngawaletha kodwa ngaletha amancane uma sengwalethile lamafutha wathi hamba udlisa umntwana busu uyawadla nawe ngathi ma ngikwenza lokho wavuka umntwana waphaphama ngafunda ukubona ukuthi hawantu uma umuntu umphefumulo usophuma igazi leli libomvu emehlweni njengoba amehla abantu anegazi liye libuyele ngapha nelinye libuyele ngapha emzimbeni la kwaphuma intambo ezufo zabuya zazonamathela enhlambini emnyama leli lingapha la kunombombo ongakhona khona la khona intambo nangapha lapho kuneyihlathi ngakhona khona yakhona intambo zaphuma zaba u4 mayibheka ingane asebabombo wonke amehlo yavuka ayibonga Nkosi asephakame bantwana bokumkhonza uNkulunkulu cela ke ngigcine la ngoba kuningi ngikhumbula inkosi yasephakameni ilanga likhuluma lamazwi ukuthi nina abantu eniphuma emathempelini yayikhuluma ephakameni uma ngabe seniyoqedile umhlangano nibobuyele emakhaya ngoba nizoze nifunde umkhuba wasephakameni nicabanga ukuthi umthetho kanti akusiyo umthetho umkhuba wasephakameni uma nje niphume emakhaya nibashiye laba basephakameni bahlale la kodwa nina nibuyele emakhaya lapho emqhamuka khona siyabonga abantwana bokumkhonza uNkulunkulu inkosi yokusese kuzwile amen ekhethe inkosi yasephakameni wazama zama umhlaba wonke wazama zama umhlaba bese lokhu ngishobashobeka njengoba kuye kuthi senisondela bese kuvalwa. Ngiyazibongela kakhulu unyazi lesulu. Angazi ukuthi ngifike kanjani lapha ngihambe nje ngengakwazi ngoba umntana umbeke lapha endleleni sekubheda yona imoti. Kwaqhamuka imoti yomuntu obefuna indlela esala. Imisebenzi yakho wena baba sekuphakameni. Thina sasikubiza kanjalo ilanga lamalanga sithi baba sekuphakameni. Ngiqala ukuswa manje nje esesigagula nje sithi Shembe. Sisithi ilanga lamalanga. Thina ingane zaqala sasithi ubaba sekuphakameni. Saba na inhlahla thina saqhawula kubaba sekuphakameni. Saqhawula ngotiki. Siubeke lapha etafuleni bese esondeza isandla sakhe. Esekhawulisa. Indaba enkulu esayibona bakithi. Ekubheka nje ngalamehlo ungabona. Naka amehlo ungabona. Bengabona ngisho kuleli icala ethetha umntanami wathenga ikhasethi lakhona ngwabonile lamehlo akubabi inakhi ilanga. Nami sengithi nami ngithi baba ilanga ngiswa ngethuka nje ngoba ngasuthi ubaba sekuphakameni. Sikhule sizi ingane ezinjalo. Inkosi yasekuphakameni ingenze ngingakhali ngoba ubesho njalo ubaba lene esinaye la okhothema ethi
ungabokhala nami zosuka ngikhale hayi bakithi waye ezisimanga ngome ekhuluma esivalelisa wathi manje uzosibuyisela ngempela umuntu oyingane kwayo wakhohlwa ukuthi ubaba usho ukuthini manje uzosibuyisela ngoba asamhloniphi thina nangempela asibuyisela bakithi hey angasi ukuthi ngathini ngoba isinyo nawe kawuliboni njengakhona elangeni leli ubaba sephakamene besinayo ubethi manyakaze samahlombe ethi ubuyisela kancane umlomo eceleni ngiyabonga unyazile Zulu ukungithanda kwakho ngisuka ekhaya ngishiye umuzi baba ngishiye wodwa ngishiye ukadabula noma yini lo muzi kodwa ngikhona kwathemba wena angasi Nkosi yasephakameni ukuthi ngangiswa kanjani khona umntwana wabantu ongene phakathi kweleli yakha ugula indlela eqakayo lo mntwana uzokuthiwa nangisehamba uzowenza njani nalowo msi omngaka ngoba amfisi nakubaleka kuwe ngoba kuthiwa masingabaleka emsini mase kunzima kulowo msensuka kuwo ngoba ngewisimanga nje sekuthatha iy'nkomo-ke manje uthatha iy'nkomo ziduka nje ungazazi lezi y'nkomo bezingaka ey'thathwayo ngale ngamele umuntu elokhu engifonele ngo-2-1 engimemeza lo muntu uthe suka wayengithuka lo muntu ngathi ushembe lo ozokuvulela lapha emnyango nami ngeke ngikhuluma kuze kube kade webakithi into engiyicela kini ninonke ngangithi zoyikhuluma kumo yilento ukuthi ake sinciphise u-amen u-amen siwenze ube kahle ngoba singena emlonyeni ngisho kubaba nje uthi ngolonkosini besingena emlonyeni ezengakwazi ukuthi ugcine ukhuluma uthini ngo-amen angasi mangawubali ungathi ungaki angasi ukuthi ubani ongasibalela asitshela ukuthi asiphezeke manje u-amen lo inkosi ibuseni buswile ngibingelele isihlalo sobukhosi ngibingelele ihamente eyingcwele egameni lenkosi ngiyabonga Manazaretha amahle ngisukuma nokumbonga uNkulunkulu la kule ndawo engimi kuyo ngimela abazali bami ezweni lakithi ophongolo ubuNazaretha bungakafiki kwafika inkosikazi yakwaDlamini ifica umama egulela laphandle yathi ntshanga sengicela ungeboleke kukhona umuntu ongapha eThekwini osindisa abantu ubaba wavuma ngoba vele umama eyinto ehlala nje igula eyiphekele enza konke kodwa lo Shembe kwakuyilanga lamalanga wahamba naye lo gogo wafika emzini wasekuphakameni wahlala ngicela ukunqamulela aManazaretha amahle ukuze ngingabambezeli wahlala iminyaka emithathu mama elindile ekuphakameni uthi ngangingazi noma ngisenkonzweni ngoba wayesonto eAmerica uthi ngangingazi ukuthi kusonto lini leli ngoba babhinqiza idwaba bafaka inhloko bahamba ngezinyawo kodwa uNkulunkulu wasekuphakameni eqonda ukusebenza ezweni lakithi uthi wasehamba yehlangakazi enyakeni wesithathu yafika inkosi yamaNazaretha yambiza yathumela ingane kaNoyinkobe khona indiyela likhona ephakameni kuthiwa Noyinkobe yathi biza leya nkosikazi engawugqokile uMnazaretha wayeseyambiza lo mntwana wathi umama mina wathi uthi ubaba ngubizi wahamba waye enkosini yasekuphakameni iphezulu entabeni yothiwa
wayesefika ethi ngowaphi wena ya wathi mama ngingowakwaNtshangase oPhongolo wayesithi lapha wathi baba ngiyagula nginesifuba wayesethi ukhwele kanjani la entabeni ngogqokile umNazaretha wathi baba bengingazi wathi le ntaba kayikhushuka umuntu ngogqokile umNazaretha wayesethi amantombazane la walande ingubo yokuthandazela wayesethi bonke abagulayo abayolinda uthi wayivulela phezulu kwakhe ingubo yokuthandazela wayiqhaqhela phezulu kwakhe wathi bonke abasemzini ngabaphume uthi wavele wazizwe hayiza ubaba imphephethe emlonyeni kuze kuyoqanda esifubeni wahayiza waze wabona ngoba sebebathatha sebebehlisa bebasezansi waphila uthi uMnazaretha amahle wathi esephakameni inhlangano siyehlile uthi wayesefika eselala wabona esemthonjeni onjengalapha enhlungwane la kwakhiwa khona wabona umuntu egibela imbongo lezicile emaqothu ezongena kulomthombo azogcobhela kuwo uthi lo muntu wayefuna ukumgibelisa phezulu kwakhe lembongolo uthi ngase ngiyaphuma emthonjeni ngiyabaleka uthi wasekulo muntu ubalekelana ubona lembongolo ngani uwe lo kwawuyozufu nje ukuba ufikanga lapha ekuphakameni kodwa namhlanje ngoba usufike kithi thina boshembe lokhu kufa kwakho sokuthatha kuze kuyoshona kulezi yantaba usiyophila nangempela uMnazaretha waphila inkosi ilanga yayisithuma umbazini yathi kahambe nalabo bantu ayobabona lapha bevela khona wafika umbazini wazenza imanga ethunywe inkosi yamakhosi ilanga lamalanga kuthe mangabe esethi baba lapha ethi uyofika ezweni lakini uthi umbonile uNkulunkulu wathi baba ngeke bengizwe ngoba bengikholwe eMelika ngikholwa kanye nabo wathi ukukhuluma ngomlomo kodwa uyofunda umthandazo wokulala ntambama ufunda umthandazo wokuvuka ekuseni bayoza begula bafike baphile bayombona uShembe ngiyabonga unyazi lwezulu ngiyabonga mntakamayekisa ngibonga ukuthi uphume ezweni lakithi oPhongolo umama wayengumuntu oqala owasebenza kuleli yazwe ethunywe inkosi ilanga lathi hamba sasithi uma siphume ekhaya sithatha isigubhu sithatha imbombo sinqamule intaba sishone isigubhu kasihambe sishaya isigubhu singene ngo9 emzini womuntu ufese enza umthandazo sibuye njengoba lezi yantaba ishile zinjeyana nje zimhlophe ethe hu wayesegula umamkhulu wayesephithana ikhanda wayesethi umama mthathu uhambe naye uyombika enkosini uMnazaretha ngifuna ukukhuluma indaba yenkosi ilanga ngiyacela nje uNkulunkulu wasephakamenti uthi hamba naye enkosini ngafika enkosini eJudiya ngase ngicela ubaba uMshumayeli uMathunjwa wayesemshumayeli leso sikhathi ngathi ngihamba nomuntu ogulayo ohlanyayo basebeze bezomthandazela basebethi abanye awumusingani eMaritzburg ngaye enkosini bangibambisa yafika inkosi yabusisa amafutha engawavuma amafutha sasiwakopa ngesipunu siwafaka enkomishini sitheliti yesimphuzise ngabuya la eJudiya esephila inkosi ibusise nezulu Siyabonga amazwanyane siwaphiwe uJamangweni ufaza ngokukhulu ilanga lamalanga inkosi babusisa. Sizobala inkonzo yesikhumbuzo ngesihlabelelo 148. Sizocela umvangeli uNkosikazi waseJabulana sihola lesihlabelelo inkosi imbusise. Inkosi imbusise kwama abantwana.
sandila